akrakra na hwehwemo ebekoso na nyina no ane santwerefo yi apade ehunufo ya kwatwede beto montre so se enkwada mamu abi a wonu hyiade wa Ghanasco no ebi munya baabi na e ma kire se baabi an kwonum sisi yese won komde be ya janabia no wonu ma nya amfa anya janabia wonu ana chese cubic enketenkete no wonu ma chiche mu a ana chese nkwada nde da wonu ma ye ne self contain ye nkwada ne dem na brensa no beto odwanom empanifo ne all students bebre no abekasa se school da no kwa esi wakakraka ya cha se nipa kure betimi afo wo mokura wo mfa nwie enti enwanwa se bi mu akwakode de baabi anka ya hye da agase de be ya ajanabia na eso sere ya na mane ebo akire mu se sampanimfo yi ane enwoma sua aso ya ne se be ya headmaster ane senior house master wada Ghanasco anu ono nko no ntranchen na ehwehwemo entimi nkoso emfamfa ensam no ehom enam so amane Ghana National Association of Teachers somre aya nate wamse be ya GES monya tententem kra na headmaster no kwa na adwuma kura nam se ba ne sa no a emre bia won matintimode afa nwumasua ho a ye fa no Pre-Education Act no ana mobusom na we twerefo adema na to Rua Thomas Musa Tanko ana je brepa ne yankase na musini Daniel Opoku atwenkomo ewon kran en wo kyerem se GES na asensam ba ya mo pantaba buata bi sei ensam ne ba na mo hyadan ko fam ko hwe se de asam ne su ne ba sitie en wa asam se master ne pa ba bi ntina step aside na mo nya hwehwemo ne ade a eti step aside ne pa no omde ba ne asa GES fo apre won mo pa etebe ya won ma papa ne ma na dwuma enam se koba ne sa no na emra ya tintimo ede afa enwumasua ho no na Ghana Education Service won ebusu ne wo mo ne se on se person mo tro mo po no mo hwehwe de dika ne se regional director no wo ho ade ni sie ke so mo twen ma regional director edi amane ya bebo sound se on se uhwe sa Ghana Education the Education Pre-Tertiary Education Act na region no asem nyina ewo regional director mensa enke mi bi sie na nka so fra regional director na nka regional director o yem pese mu kakra on de amane ya bebo so mo de amane ni bebo no mo se amane ya bebo ese ma headmaster no ejina nchen ya no mai we am fa amane ya bebo mo tinkra na mo tro letter so on nyina nchen no go hwehwe so usually regional director na dwuma de da awe we ko one and send so investigate no da mani ebebo director general the to si bi mo se e ba ne sen e na kwesi ada no fo bi adwina ho me mo se mo sinsen obi kwesi ada GES kwesi ada no so eduma mo tro letter 16th April kwesi ada eno so eduma ye ntiase enti no anu kire mo asa sade ansam si kwa ne pa de no kure ne wan mo ntiase kura nti ebe yi a ehwehwemu mapa enkoso na msensam na nkoye na wo wie no wan ma sade aba wedi a wo hya so se animanimu ya GES headmaster no oda school na no mo sanfa na dwuma ma no na wonya kwan enkoto adwuma so no we so no fa na dwuma ma na ade o yehwe bebi a ye ken ade bi ampanyifo regional minister no kra o school no nyina sua ade o mu bisa regional minister ade bi amonfo sua de wo busa de mo no mo keep boxes e wo no makika ye ji so wa ko mu student bi ho no na student no sua de wo no mo ana se student bi gina ho no ma tanfoni a wo si headmaster no kire bi a students ni ko no ade bi a every 1970 every nanano mo mre so ena omuti samia enye headmaster na ebete no so beto ye se headmaster no ade onye ye si wa ye mpo a na GES so bisa GES capitation grants no mo ntua ye for over 2 years no hina da betwe o maso government mention na no so akoka be 3 years no hina da betwe o maso teachers no mo dum sika ene run schools na no so ye ka ho den esi e ma GES re bia mpempre o mo se BBC eni ayi ban e ba na san mo nti de e kan se GES e ya nya mo nya abotre kakra esi se mo prepare mo de mo ago sign letter kwesiada kwesiada mo prepare GES for mo pre de hia no de mo nwia na mo hwe na mo nya capitation grant ni ade de mo hwe na mo nka ho asam na mo ntua ahono asam ya mo ka kura mo ani abra mo twini twan se akofunu no se ho no kura mo si fiti ya santo apenso ne tetigoko so penso nyina na ho no de won ma hensa boys liar wo bi peso otuma ni sua de okwohye no akwa akosua de edi sensentro no bi akono ante asam no ase no akwa wo so bi ti wo sua de enkyere se sukuu no mo ho kire won mo eti na nkwada ne bi akoda ho anase wo mo te ho nya ho na nkwada ne te na emom no wo
mo ankasa ne pe e na kwatra ko sua de GES fo so prayer wo bo diri ka kwasi ada ne kwatro nkrata de ba ya ye wura Musa Tankwa wano aye twerefo e de ma Ghana National Association of Teachers GNAT ene wade nkyeremu eto nsantwerefo nim na nya ono kwa na kasa ye Coalition of Concerned Teachers eno so ya chechefo nka bo mu kwa ne somre eye CCTGH ene wano so president eye wura Kenali Awudum wana de awase chewa ni wedi ne sadansa yam GES samo ye hwehwemo pa de amonya ntem ma honya ha pa e wasa hwehwemo no ho na watwe we ye nyane ntie se Ghana Senior High School a Watermale school foni bi ye de ejanai bia na ama omu se omonda se omu dormitories ye nyina yeti asem na ye de nti decision in education service e fire no ye nyina ye fo aso because obi enu wode ne babeko secondary school na wate se akola no toilet so de amaya de ne mattress akoto so onko da ne virgin by enu echi no ye union leaders e de ye ni school from penifon be breeding komo ye ni old students ni bi edin komo na omu nyina ma agi atum say yes by 1960 Kwame Nkrumah sees aho no omu yes aho no say toilet but he usually say toilet those students ni bi no omu free school no since 1983 by 40 years ni omu nyina ma agi atum say abra no omu wo hokra no na ho ne ye toilet no mo de omu kunye si ho esua ade mo to de mattresses to ho esua ade nti ho ne enko toilet wo ho all do you sit down say toilet be anko toilet wo da nti se sa tie dia asfe be ka check na education service ane say omo yi omo si wo say omo hwehwe nsem no omo yi omo adwuma ne ntem se na ebe hu ne kore no headmaster no say yes ane tia wakwapa ko yi ne dwuma Wey aya Ken Ali Awudu wano any president kanifo oda achechefo nkaba muko ba kwa no aye friend Coalition of Concerned Teachers o my Ghanamo wano so sama wakane na dwen wachire enenom na ansem kro ya so adehye beka ya na watwi ebi afrifijai senior high school baba todwa ya wakura the headmaster no nye step aside sem we kura the interdiction na chese ne nwumadie no yeso ofa twentwen wakura kakra chese atade ne hye no anke awura ne sa eno no mo kirem se ho no so no achechefo no so entase dia yantam achechefo no ne master ne komo ne se wono mo gigi sika bi pa fees ejira mo bobi ana wo mo je se school fees ade free nkwada ne nchen a eno so hwehwemo ekoso nti master ne kura de chese aka kra bi na ayidie abone ho a eno so nsem kro ya no empanifo bi a wo mo da achechefo nka bo mko CCT ano so abekasa ade afa ho